لآمد مراد کایا شروع ورشید الگلمن بیتن دام لسر لیسکا ایشف یا آمد سپور برانبر کجالی با آخوان که مراد جاردن خیر بیش برو داو د گرای کمین دا پرانیا ماچن تیمن سوپر لیگ دیتن بجمن د ناوان ماچان ده اگر ریزبندیه که دانی آمد سپور یا چندمینه بکو و گریم بو سرکفتنه و سپواننیه کمین وکه آست وکه تکتیکا لیستنه کیک زمان مرحبا شتره و تماشاوان روداوی و همش کان سلاو دیکن آمد سپور تیمه که نو آواکر و که هونجد زانن هفتیا چوی گل ارزرومی لیست و ماچه که گلگی جو خوش بو 3-0 تک بر بو سری کشه و لیگی یعنی اول نزدیک 4 سال گالاتا سرای و لیگی دا هر سری کشه یعنی بلکه فنرباغچه جی هفته که 2 هفته نه بوی سری کش اول 4 ساله آمد سپور و هفته ام سری کشه و لیگی بون و نه و هفته ایشب آمد سپور هم برای کوجلی سپور ماچه خواهد به سرب کویتن دی ساده به سری کشه و لیگی حتی هفته ایدجی یعنی آمد سپور تیمک نو آواکر تیمک گلی باش آواکر نه من و 2 هفته هم لیگا سوپر ریدا ام تیمان تواهیان ام تماشا دیکن یا از برای خود دمه هوجه داوی آوی لیگی دا آم سپور نوا دهان دا بقدینه یعنی هوجه نوا دهان دا بقدینه سالا اولی ریو برید بیجن هوجه هم بچنن ناف پینجان دا و بچنه اوروپای لبل یا راستی یا از دفکرم ادبیجمه نوا دهی دا دی قدینیتن یعنی تباوری ہے که آم سپور دکاری تودم سال دا آساکی باش پیشکش بکد من تماشای پیکاتیا تخمین کری یاکو بو لیسکای شفایا هنده گورانکاری هنه بدیت ناتا چه پیتویا بکرن پیتویا لگل لیسکای کم چه گورانکاری بنا کرن برانبری کجالی نه لیستیکا یکم مالا خود لیست هم بری مج ارزورم بو او لیستیکا جدا بو لیستیکا کوجالی لیستیکا جدا کوجالی پار لیگا سوپر دا لیستیکت هری باش لیستن هم بری گالاتا سرای فنرباغچه گلک خوش لیست مالا خود جی کوجالی راستی تیمکی بهزه چون آلیگیر دوی آلیگیرنگ به ترکیه ناودنگن ای شب بو ویدی ام سپور ماچه گلک گیرینگ لیزیتن لبل تخمین آم سپور نوکی ارزرومی دلیزید آم سپور دی سکنیت و نیوا خدا دی سکنیتن فوتبولیستی و ید به لز هنه آم سپور بس نیک هاستی ذاتن اودو خواست یعنی گو فوتبولیستی ما بلز هبن همش در و وکی هم دلیزن هم بلز بچن قلیا دجبری خواه و ماچه دی گیرنگ ید وکی کوجالی و ید جدر و او تیمین خوش دلیزن ماچی دوان دا امبلز بچن قلاوان و دری دا دلووا فوتبولیستای پر گرینگه چونکه پاسی روی پشت او که دا آویجه پشت برگیریا کوجلی دا آویجه دی گلک گرینگ بن و پاسین دیا سابا همبریجی یرا سور هیا کراسنیچ هیا ناوی دا جی گیفت اوربان و فوتبولیستین پر بلزن و خوش چن جبروی از وی ماچه یعنی ام قلا ام نیوا کوجلی نالیزن ادبیجم دی نیوا آمدید بندا کوجلیه بیتن یعنی ماچه ارزرومی جده تماشا کر بیتن آمد یا نیوا اولی چه گل ناویتن نیوا دویمین استراتژیک بس نیک هاسی تیم کشا نیقلی گل فوتبولیستین خواهید بلز و پوزیسیون آنچه بکن اجیل بنده ما ایش شبجی ماچه وصا بیتن یعنی پشت برگیریا کوجالی پاس دلووا و پاس دیا سابا و یرا سور ساموئل بالت یعنی اگر لگوری گوتنه تبه آمد سپور پیتر لسر آلین لیسگه دلیزه ند نیوا استادیوم ده مانه یعنی پشته به آلین لیسگه دلیزه یعنی جبوکو هم ساموئل بالت کراسنیق لآلیدن و دلووا تو بابا ویژن بو ایرج برا در آلین لیسگه ده وها خو نزیگ دیگه بله نه یرا سور هیچ کسی ماچا ارزرومی بلکه خواه گلک نشان ندابید بله یرا سور فوتبولیستگی گلک بلزه فوتبولیستین لزجی لیگا ترکیه یا سوپر دا گلک ایشان بکارتینن نها یرا سور آلی چپی
او بخوش لزد چید پاسین دیا سابا ید تاوین بو یه راسور او گلک گرینگن ایشه بون تماشا بکن ده یه راسور بازینید ملی چه پیدا ملی راستی جی کراسنیچ ده رازین بازینید یا جی کراسنیچ نلیزی کک ساموار مراد بالت تو زانه یعنی دما دم سالا در باز بوی یک جل استقبالن هری حسکری یه نامت سپوره امبای بو نها پشتی تنه لیسکه که دی گیفت اوربان جی بویا لیسکوانا که حسکری دنوا ملت دا دنوا آلیگیرن نامت سپوره دا ام چاواره چی جوی بکن نها ده دیلانه دا فیر بویا آلا آمد سپوره بلند که لگل آلیگیران پیوندیه که ویا خورد هیا لدنوا استاده دا ام چاواره چی جوی بکن او دکاره چی بکن yani gift Orban herkes yani ve deri herkes şurovekarên werzîşê Türkiye herkes dibêje yani ama spor futbolîstê gelek başkiriye ji bo gift Orban dibêjin. Gift Orban maça ewlî gol navet lê belê du pas dan du asîst kirin ew jî ji bo gift Orban gelekî giring bû alîgirên Amasporê gelek jî heskin ew jî gelek ji Amedê heskiriye futbolîstê civan e bu azmûn e yani em îro li benda gift Orban'ın me qe golekî bavet lîstik jî golek lêza gift Orban e lîstika îro. Yani îro em texmîn bikin Amed Spor dikarit bi encameke erenî ji Kocaeliye vegere? Yani ya rastî texmîna min ez dibêjim belkî ihtimalek mezin beraberî bimînin wekhev bimînin lê belê heke wekhevî xirab be bu Amasporê xirab be yani Amaspor belkî 1-0 belkî 2-0 têk bibe vê encam vê maçê ez wisa texmîn dikim. Pirsekeden bikim ew peyama ku em bay di hin rojên berê de bilav kir. Te çawa nirxand, çawa li ser difikirî merem ji wê peyamê çi ye bidîtna te? Em baya cagne ji vê tîmê gele hest kir ji vê bajarê gele hest kir min wê rojê jî ji te re got û hest kir bibe kaptanê vê tîmê. Lê belê wê rojê nebûbû kaptan belê dîsa peyamek şand got ez ji vê bajarê gelek hest kim ez xewekî Kurdekê dibînim ya rastî niha em ji derve jî cagne dibînin niha bajarê jî dibînin wekî yek Amedî wekî yek Kurd nav bajarê daye Amedê jî gelek ji hez dikin milletê Kurd tevahî gelek ji cagne hez dikin yani em li bendê ne cagne jî îsal serîkêşeke Amed Sporê bû benda wî jî ne ew jî golê xwe dîsa devam bike du golê xwe bavêjîtin. Gelek baş e kek Murat Kaya şrovekarê werzişî yê me li Amedê gelek spas tu li gel me bûyî.